petrol ke babun ki brir ki ong ba dei na mata ka kathma mo bodan hapo Russia kat ke Ukraine kat ke jipe jungi tingim so yahap namar ba phiru phietir phahi baman hagni ka sarkar India hi ko ong ba ka policy ka external policy jong ka sarkar India kadai for the country for the people by the people udang ong tu external affairs minister jungi te haba phiapet ru wat ka umpanyang ru kidang yathiet hi napo Russia. In fact that is discounted rate kumki omma namar ka Russia gal adat kang palak itak pisa ke India kadang laga jong hi ka policy mde baka boat bet ya ka e baka ong na ka sarkar Amerika kaya hi ka policy la jong ka umpanyang ka thiet bet hi te hadian ka taru pinapet mata hapo ka international market for oil ka Amerika ru kal apply iki reserves bar khat hagador ka babyang ban ong hi ba ka crude oil per barrel kadang hover be hai tai $6 dan baklanga kam dei ba ong bakal akiu pelat na kala akhir pelat kasa bi hi tu ju idor te ban ong ban penkiu dor pat ya ko umpenang ha India ha ka rukom ba penkiu ha kini ki kindia singi balaya te kam chong nong rim e te ban ong ban keno ya ka thmaru dan jing chong nong rim e ru em kadai bi hi tang ka policy ka ba ensure ban tax si kibriu namar ba kila padan kami ke pisale si haka jimpinya election yo le si kidang kam shu ban ong ni na state le ban shu keno be tai thmate dan chong jing nong rem e ru kem namar ngine pe ya ka dor jong ka crude oil ma ba form gini ki petrol products bar khoi ka sabi kan jote in fact mangiling la yo tat ban man tangi thi be direct na Russia obviously ngim siu shu da dollar ngi siu da rubles na da ka e ma takalong bi kumju banong ban keno hi kata ya kathma ta kamla long namar ba phidi ban pet pat ken yubriu lo jong ka nongi shamjing sitam hang ne mata kibriu ki baduk ki ba dependent on daily wage laborers kumgi ong mangi maki ki dan kam mem lada ka kiu lu ka dor bar khaj ta ka khata kum malaya kran mi hang ne bar khaj ka khata jur bhai ke bar khaj te tang khata hi ka bamenta ba kinong belas ni ka dor ba kiyo resource pa tingka Andre tang ka dor pat jong kamar bam pat kalakiu tang ka punyang ru bangin sdi bangin shet kalapoi do chispa prapo te ka jingyo jongki ka bagyo sospa ru ngai kam dan jimentoy namar ki haban perkhat so khaw ya perkhat so jur pandai tang ka taru ke yang ka sem ru ki haban penbiang hi namenta ka bai school ru ki haban perkhat ru ka kot ki perkhat ru ya ka balai bawan nomor ni mentaru ke jingkiu dor ne kene ka umkhnyang ke diesel bakunjur ke petrol lakta hado sispa tingka bangi iru ba ke jing dongkam ta jugi pajpa bakin lechne steru ki hapun khat arsin ka sarkaru ka penangkam ya kene odd even system ba unong nya kali uya ban kamai tang lesen hasiteyo dan namar bopli yo ban kamai tang kata ka dor hapun penkiu berkanir ka kata shibun ya ki pajpa bopli khamtam ki baduk ki besuk kumlakran mane ba morbot ikran shaphang kata kagap ka society ke jungi hapadang ki baruspa ki baduk bangi i baki baduk kinang duk shushu kisanyon ki baruspa pat i kinang ruspa te kalong ki ke kabasusi ban ngiru nabo ka kongres ngi khuslai saphang kane kajela kajungi nomor kumbang itep ke Meghalaya ka de ko way naki state banduktam hapo India haka poverty index ka day 5th from the last te kalong ki ke kabasusi ban perkhat nomor ka sarkar ka perkhat tangi ki baruspa kam perkhat ki baduk iu ma ka de ka sarkar ka batrai tang nementa ki businessman perkhat ya kita kinong rep kinong belas ni takadaw nakaliang juga kongres ni ong ka sarkar bakahap menteri stam kahap penperkhat yaki baduk ki basuk nomor bangil ayat ya kini isnong ki babon ta kibon ki blaud batang udawai ru kimla banthit ki hapan shastam kata ke jingpang ke jongki nomor dawai ru laki udor hospital ru kibarem ter
Tak ada nak kalian jungi kongres ipenram ya kene ke sarkar. Mengiong ka ban perkhat ya ki baduk ki basuk. Ban syem ya ki steps ki badon kam ban tackle ya kene ke issue ka pemerintah. Ban perkhat lem ya ka jingjenja jung uduk usuk. Urang li ujuki. Patang kini kentin kublai syukur. Kini baru